turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro amakuru aheruka aho tubagezaho uko byifashe mu ntambara iri kubera muri Ukraine ku bitero iri kugabwaho n'Uburusiya. Turabibutsa ko ubu ngubu ari umunsi wa 71 w'urugamba aho Uburusiya bumaze icyo gihe cyose bugaba ibitero bitandukanye ku ngabo za Ukraine. Ibyo bitero bikaba bimaze gutuma abatari bake bahasiga ubuzima, abandi benshi bakaba baravuye mu byabo ubu barabaye impunzi. Imirwano y'amaraso iri kubera mu ruganda rwa Azovstal i Mariupol. Umunyamakuru wa BBC muri Ukraine avuga ko iyi ishobora kuba ari iminsi ya nyuma y'urugamba mu mujyi wa Mariupol. Uruganda rw'ibyuma ruri ku cyambu ku nyanja ya Azov rwahindutse ikirango cyo kwihagararaho kwa Ukraine ku bitero by'Uburusiya, ariko bishobora kuba byegereje iherezo. Mu gihe cy'ibyumweru agace ka nyuma ko kwihagararaho kwa Mariupol kabaye uruganda ruri ku buso bwa kilometero kare 10 rwa Azovstal. Uruganda rufite imihora myinshi iyo munsi y'ubutaka n'ibyumba by'imitamenwa byahungiyemo abasivile amagana ndetse n'abarwanyi ba Ukraine babasha kuba bahungiramo. Ingabo z'Uburusiya zakomeje kunanizwa kwinjira muri uru ruganda, ariko nazo zikomeza kuharasa ibisasu ubudakuraho. Mu minsi mike ishize nyuma y'uruzinduko rwa Antonio Guterres wa ONU i Moscow, nibwo ingabo z'Abarusiya zacururutse abasivile bwa mbere basohorwa muri urwo ruganda. Ubu ingabo z'Abarusiya biravugwa ko zagabye igitero simusiga cy'abasirikare kuri uru ruganda ndetse no gukomeza kurasayo ibisasu biremereye badahagarara. Komanda w'ingabo za Ukraine zisigaye muri uru ruganda yavuze ko harimo kuba imirwano y'amaraso ikomeye mbere y'uko itumanaho n'abarimo ricika. Mu butumwa bw'amashusho yashyize kuri Telegram ku wa gatatu, Komanda Denis Prokopenko yashimangiye ko abasirikare be bakomeje kurwana bakoresheje umuhate urenze umuntu mu guhangana n'Abarusiya. Yongeraho kandi ari ibintu biri kubagora cyane. Ikigo Institute for Study of War ISW cyatangaje ko ku nshuro ya mbere bishoboka ko ingabo z'Abarusiya zabashije kwinjira muri uru ruganda. Ni nyuma y'uko ku wa gatatu abasivile barenga 100 babashije kuvanwa muri uru ruganda bagahungishwa. Mu ijoro ryo ku wa gatatu, Perezida Volodymyr Zelensky yavuganye kuri telefone na Antonio Guterres amusaba ko yafasha mu kurokora ubuzima bw'inkomere zikiri muri Azovstal. Bivugwa ko abasivile bagera kuri 200 baba bakiri muri uru ruganda ubu ngubu rugeramiwe no gufatwa n'ingabo z'Uburusiya ndetse zikomeje kuharasa ibisasu biremereye cyane, maze umujyi wose wa Mariupol uko wakabaye ukaba umaze gufatwa n'ingabo z'Uburusiya. Gufata uyu mujyi rero biha ingabo z'Uburusiya inzira y'ubutaka iza kuzabuhuza na Crimea Uburusiya bwigaruriye mu mwaka wa 2014. Uburusiya kandi bwahakanye nanone yuko ibivugwa ko kuwa mbere buzatangaza intambara yeruye muri Ukraine bubyita ko ari ibintu by'ibihuha ndetse bidafite ishingiro. Kugeza ubu Moscow ntivuga ko iri mu ntambara, ahubwo ibitero byayo byose uko byakabaye uko babigaba ibyita ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Ariko abategetsi mu burengerazuba bahwihwisa ko Perezida Vladimir Putin ashobora gukoresha akarasisi k'insinzi ka buri mwaka tariki ya 9 Gicurasi agatangaza intambara yeruye. Ariko Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Kremlin, yavuze ko izo mpuha nta kuri zifite na busa, avuga ko ari ibintu bidafite ishingiro. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza Ben Wallace mu cyumweru gishize yavuze ko akarasisi ka Moscow ko kwibuka insinzi ku banazi no kurangira kw'intambara ya kabiri y'isi ushobora gukoreshwa mu gutangaza intambara n'ibitero bishya muri Ukraine birimo ingabo nyinshi kurushaho. Wallace yabwiye RBC Radio ko ababwiye ati nta makuru mbifiteho, ariko ntabwo byantungura ko
Perezida Vladimir Putin ashobora gukoresha uriya munsi akavuga ati ubu turi mu ntambara n'abanazi b'isi kandi tugomba guhagurutsa abarusiya benshi. Abategetsi mu Burusiya bavuga ko ibitero kuri Ukraine bigamije kwambura intwaro cyangwa se guca abanazi muri icyo gihugu. Bavuga ko leta ya Kiev irimo abanazi nk'impamvu yo kubatera. Uretse akarasisi kaba buri mwaka i Moscow, hari andi makuru avuga ko Kremlin yaba irimo gutegura igisa n'akarasisi no mu mujyi wa Mariupol muri Ukraine. Umujyi ubu hafi ya wose umaze gufatwa n'ingabo z'Abarusiya, bakaba barimo birukanamo ingabo z'igihugu cya Ukraine. Hakaba hasigaye gusa agace ko muri ruriya ruganda rw'ibyuma. Ingabo za Ukraine ubu zisigaye mu gace kamwe gusa gatoya, ariko karimo ruriya ruganda runini rw'ibyuma nk'uko twahoze tubivuga. Amakuru aheruka avuga ko nyuma yo guhungisha abasivile barimo aho ngaho, harimo ibitero bikomeye cyane kuri uru ruganda byongeye kuba byakubura, kandi ubu ngubu ngo bikaba bitagishoboka kuvugana n'abasirikare barurimo, itumanaho ryabo rikaba ryamaze gucika. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko imihanda y'uyu mujyi iri gukuburwa ivanwamo ibisigazwa by'intambara, igurwamo imirambo ndetse na za bombe zitaraturika. Igice kinini cy'uyu mujyi cyahindutse amatongo kubera ibisasu by'ingabo z'Abarusiya byamaze ibyumweru biharaswa ubudakuraho. Ariana Shkulam, umunyapolitike muri Ukraine, yabwiye BBC ko yiteze ko ibintu bishobora kumera nabi cyane kurushaho kuri uyu munsi Uburusiya bwizihiza intsinzi. Madame Ariana ati kuri Putin n'ubwami ashaka kubaka, uriya ni umunsi udasanzwe rwose. Rero afata umunsi w'intsinzi akawuhindura impamvu yo kurwanya abanazi, ariko n'icengeza amatwara riteye isoni. Yongeyeho ati twiteze ko ku itariki ya 9 Gicurasi hano i Kiev bizakomera, kimwe ni Odessa ndetse ni Mariupol no mu yindi mijyi. Hano niho dusoreje iyi gahunda y'uyu munsi twabagezagaho muri iki kiganiro cy'amakuru aheruka, naho ubutaha twongera kubagezaho indi gahunda y'amakuru mashya. Ciao ciao.